wezimanga siyambongela umfundisi wezimanga uvusa abantu abafileyo uvusa abantu abafileyo siyabongela wemfundisi wezimanga siyabongela wemfundisi wezimanga nawo kumfundisi wayisonakala echatha abantu enkozweni edayisiwashe zayingekho emthethweni eqola abantu eboleka imali zabantu kutemkleme engayibuyisi nasemabhenki seyaziwa akasenayo nendawo yokuboleka imali nasendlini akasakwazi ukuphumuka kwazikweletu uyalunguza eminyango zikweletu uyalunguza ewindini zikweletu uyabuka kwirofu zikweletu ethi yabheka kwifloor zikweletu akasazi uzohamba kanjani wahlala phansi-ke lo mfundisi waplana kahle ukuthi uzoyenza njani lento wesoka lesebiza imeeting yebandla lonke lapha elihola bazalwane bami la ikhaya sesizonikela everyday futhi imali yensimbi angiyifuni khemani bazalwane ngifuna imali yephepha kuphela imali yensimbi izongibangela umsindo ngifuna imali yephepha la ikhaya sona nokuthula khemani bazalwane mani beswakala kabesho phezulu kwabazalwane baleli bandla imeli babamfundisi kunjani ngicele nangampela-ke bazama abazalwane beyikhuthuza bezama nangemali yeqola abanye abasebenzi yabanzima le plan lomfundisi nokho kayiphumelelanga plan A failed waphinde wacabanga futhi wahlala phansi lomfundisi yathi inkosi ishubile phakathi weswakala esebhizi ilunga lebandla okwakuzefaniya kunobhala eqavile oleli bandla kubizile eceleni wambamba samhla mprofetha wambamba wamphathaphatha wamgqibisa ngekhadi ngazothi profeta wathi khemani zefaniya mani babe seplana-ke naleli lunga lebandla kanye nabazalwane ukuthi kuzefaniya uzoba ngofileyo bese-ke ukuthi ngosuku lakhe lokungcwaba lomfundisi uzoba umuntu engathi uyamvusa nangalelo langa-ke uyobe semvusa-ke abazalwane bazobe sebenikela abantu babone ukuthi nangu uNkulunkulu sebembona ngamehlo Zefaniya khemani mani nangithi njalo hayi baba mfundisi uqinisile ashone khona asinikele khona khemani nawe mani nangampela kuZefaniya wabe seshona-ke bengawofileyo nafika kusuku lakhe lokufihla esehlala emakhazeni insuku eziyisikhombisa phecelezi 7 days nakuba kamakhaza ayengaziwa amakhaza ayelele kuwona nanto kusuku lwakhe-ke lokufihlwa-ke nanto kwinkonzo kumphelezela nasi lesisonakaliso umfundisi nejazi nothayi wathi eqhamuka wayekhuza u-amen wathi haleluya bazalwane in the name of Jesus fire wabe seshona phezulu lokwabakhosikazi ayemplanweni akhe izonakali lezi haleluya babamfundisi ngcele nababusisi amen wasondela kabili kathathu wathatha amagxatha amabili mathathu esondele ebhokisini likaZefaniya wathi Zefaniya waphinde wamthinta kabili kathathu wamphuraza Zefaniya wake up man wake up it's too late Zefaniya wake up eqala azebheka abantu ukuthi basekhona nabazalwane wathola ukuthi basekhona Zefaniya oh 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 Zefaniya wabonakala emburaza kabili kathathu waphinde wamemeza in the name of Jesus fire wake up Zefaniya it's too late now you know the story ethiwethisela ibandla elathamela umngcwabo kanti sebeyezwa abantu sebefundile manje ulele Zefaniya usefile indlala ofisi kaMfundisi usemfundile wathi bazalwane bami ngizobala ngigcine ku3 Zefaniya uzobe sevuka kwabafileyo yabuya uzozala kwabusha amen wathi wake up Zefaniya wabonakala uZefaniya eveza ulimi umfundisi engakabali yamqoqoda indalo usefile indalo Zefaniya lokubamfanele ebhokisini izolo bamvulela imbobo yokufuna kuphela alibangakhona ithuba lomnikeza ukudla namaphela abazalwane bebesenkonzweni yakhe yokumlindela sabonakala isibukubuku samehla amakhulu sivula umlomo inkabenkabe kuhle kwephuphula enyoni lilambile wezwakala uZefaniya esesho baba umfundisi bakhona nje sebenikelele kwa-MTJ trainer sepletini ikhemani wena uzibukubuku mani bazozwa laba bantu washo ukuthi bakhona abangazimayo ekhulumethu uZefaniya babonakala abantu bebona ngawani ebona ukuthi ayikho lento abakala abantu emsakazweni baphuma kuthi indaba yabo yaduma yalizwe lonke kodwa idumanga kahle ngoba yaphenduka ihlaya thema ebona umfundisi ukuthi useyahlekisa sekuyihlaya wezwakala sesho I came on nothing lena I made a history